Namat gajing jelai jiki kam tu kam thiem ki kam plok pra bat kwe di gajing sneo hapo yodu nakaliang joka hima melim rangkat kaji trailang bat ka bor joka KCDC mantaka sni kalai ko terek unailat arajar ar kira penyan kam nak daki kor ki bor ya kabla tip kum ki CCTV ye kini ki CCTV la play do ba titos khan si am ke KCDC rangkat kaji trailang acting chief jong ke hima melim ki ex-step member ki military bat juru kinong yau kai wa meliu ka thu ban bu yakini ki CCTV ya ki hindu potri ki jaka ki badan hakla kalang jaka yudu khang ban lap badi yakini ki bru ki bala kam sni na ya menta yakini ki CCTV labu shwa tang ki arab sautli ki jaka bat hadin pan asabu baro andro potli Gila, ya dan ke meeting, but di police department, nakaliang jongi ke council, nakaliang jong ke office, jong acting CM, haka jingi deh, haka balami, hakila pathai kubor, ya ka jingi jolai jong ki kam spiu hamni po yodo, but hamtam ya ka jingi syaktu, but ya kata kanam ke baka yodo kalayo. Kabangila ong kayo kulok pelan. Hadin bangalai iya kani ka kubur. Nakaliang ka jomang ngalalum ni kajingalan ka baterke. Rengkat bagi iam kijungi. Ka police department kumno banle ya kani kajing smiu kebadan hang po yudu ya kajing ut kajing nam kajing pi kinong syongyo lani kinong wanyo gila persyam nakaliang jong ke council ban kentu yau acting sim jong ke hima melim badai ban pendai no yang gini di CCTV nakaliang ke council nila ai ke approval but ngasuk ban nakaliang jong sim ulah pendap ya ke ai ke bangilai keren bat nilai keren dulu dak jing trelang bat ke council bagin penklaim ya ke security hani nga po yo ngalakar padu ya ke police department bagay ban bu syu ya ki brio ki jongki ki bamne ban riam ya ki uniform ki jongki nrai kum ki civil dress nang banla bante lakam ya kini ki jing smiu ki badan apo yo do